Habalamat ya kejing syarem bun ba kejing keno kilami kamtam nagaling yang ke Brazil. Bada kejing jauh umat ai kublai kadu Neymar JR ya ki fans kinong kersian yang ke Brazil. Hagabakane kade kesin ke kadu nam tajung Neymar JR panyo pong ya ke jersey yang ke Brazil haka World Cup. Kumta kejing ketang mensim ke kampalat kade yau Neymar JR namar kane kade ke World Cup ke kadu na kementa Jong-u. Na ki shispa lai pausin mi madan prapokol na kementa ke Brazil. Hakaba menta ke step ula ai kublai kadu ya ki fans jong ke Brazil. Hakaba sai sinpat ngin om yu isu yau Neymar JR haka World Cup ke bandangwan. Ngin om yu isu yau Neymar JR ke jinglekai ke Brazil. Kumta kane kadai ke sin mi madan ke kadu na kementa jong Neymar JR na kementa ke Brazil haka World Cup. Kajing misno jong Bruno Guimaraes ya ka penalty ha ka menit ke khatsau kijing keno ki bun kilami ba balai ba Carlo Ancelotti la pin Songben yau Neymar JR nadu ka bastang wat la pin pau ba Neymar JR wala ban mi madan ya kendai po minit hendrei ula pin mi madan pat yau Neymar JR satat ha ka menit ka bah ndru po nyo kajing ap kwi lenti jeng bun balang ki fans jong ke Brazil ki fans jong Neymar JR ki debani EU kadu hakane ke World Cup. Henry Carlo Ancelotti la pami madan yau Neymar JR satat haka menit ke Henry Ponyo. Bat kajing yo daw ban keno ka deru namar kajing misno jong Bruno Guimaraes ya ke penalty tang haka menit ke khatsau. Balai ba Carlo Ancelotti sim la ailat pan shoot ke penalty yau Vinicius Junior lana yau Casemiro hak bau la jet penban da Bruno Guimaraes. Kumta habala mat ya kejing syarem bun ba kejing keno bat bun ba kejing i ya kejing bakala. Henry hak ba menta ka Brazil kla kudno kelentia jongka hakane ka World Cup ka habalaj paying no. Bat kane kla jaru na dus nam kat kne spa kendai pau ba ka Brazil kla kudno kelentia tang hakara of 16. Kumta ke jingle jo Carlo Ancelotti lahato kalong kepada Sean M pan Pak Songben yau Neymar JR nadu ke bastang jin ladau Neymar JR undon hamadan haka menit ke khatsau unyo ban shoot ke penalty bat kumbalale haka menit ke khandai pho plus sipo Henry kane baro kasa tang ke jingkeno habalamat ya ke jingsyarem ya ke namrem kadeiru hakane ke juk ke stadium house nem arajar sipho bau Neymar JR la yoban tep kol ningkong na kamta ke Brazil bat kadeiru hakane ke juk ke stadium ke MetLife Stadium bau Neymar JR la penkutno ke karir Jong-u na kamta ke Brazil wat la yoban tep kol ling ba ke penalty Henry ke Brazil kla kutno kelentiyaj tang hakarau of 16. Kumta kepala penjau umat tang sisyayo Neymar JR namar kadei hakane ke juk ke stadium bawla yo bat tep kol ningkong nang tak Brazil bat mentapat ula penkut daga jingjau umat ketang namar klamat no eka namrem. Kumta tang nakara of 16 hap lej paying no ke Brazil na kan ke World Cup. Kublai sibun.